jang mi po chiklo ni phai ke thomar ni Congress ai la pen CPIM ela song atum chelang toy pen non nangkili ji MP kilik along kachipati ponji aphan la song ni atum tami nomination alo jokpon tanglo halapu Congress ai non MP kilik along kachipati dunji a candidate Joyram Inglenga hinpen kachithan pona tengke nilitum racharia song penjong si ke hai ponlo pulote nilitum aprangsi ke claim ponjia sai karbianglong arat akari article 244A lasitami pachun ponbek poputa pherangki karjua ho than pachini pon tangte alang litum pherangki athengno kaningje ponalam thele arjupon iksina News Desk Report Public TV Karbianglong Forces jog dunlo isi bang ke Dima Hasau pen siasat jog dunlo West Karbianglong pe siasat pe East Karbianglong siasat la pen itu melai CPIML kan tani itu melai kene kot pamalam sedolo India Alliance lo alang bihin pen pakai 10% iltum ke haya ringket ta haide pe kaprang CPC claim isa Kang siap bang itu political problem tu kalau bang isu pun penil itu lagi itu mah kaya pan di masa Karbianglong akan isia problem itu loh so problem ke solve dia pan Rahul Gandhi bisa kalau artikel 244 implement lapen itu socio culture socio ekonomi aku sungguhan dan non itu kadu kita durape betul karo peratum itu kita hacker lorong group soal tahun tax ke pasuk penjelo pasontin license alam bangjui kita kajona majona adoran kiso formu perkara kiso lain dan pak komjian ini pon itu kongres kan